Bakiuga Mutembe gakubathukiria riitwa ta nthaka cia nturenu na kuruma munyi nchuguma na nkinya biorota yari guchwana na Mutembe ikenda kumunenkera nthi njende batamuone na suma jera jia utemto akengero nge mauntwa ndo tukagwata mtoto tukumutegeria atua ale maure irete urukumuna utikumenyeka na gwetwana no gikanaga gwito wirio ewe karaga kendo wene akule makotika kaeli alienda kutulagira kakana kututika riu up to now atukwenda kwa mugupamana tume mtu agwatika ndeto ino cia Mutembe ira kujirwa ichabuchibu wa mbari ino cia mutindo Elifas Mbae agerie kugwata kana kau kae katite skuru na kembati muzuri gantu bakonire onire nteto ewe karika na bagile salam na kana kau kambo kugwatika na nyombe mtu na nyo basokire baningira ati mubakona nteto yu nkene pangandi nao kwamba timbaya muthunganirio ndaumbire kula atambo gwatika Mbae akiugaga Mutembe ina kumuringirite thimurukire nyuma yekarikariru kienda kumuoneria rugwa kubangaga ende nyuma ni barachoka kumenya buriri urongo ga kwibithagira aya kuninga nkite kumenya mbwena mbaerwe ne kuningagira akimba isinensi bwe karikara kienda kumiaria teburia igimufivaga no ira inja kabalap akaboneka kwa kamwana ngetone kuro lakini which is wrong muntu mwana tumwe kuruga mwana mwina nyomba Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Thukwera iwako kaunti-ini ya Embu yakinendi ni thokwenene netwikite kigunira nkulukia yuthi mana thatu pona ngui ontuku na bangi bakiendi bekurana bekunyuna kuona gantu gakwania ontuku thokwe nitite na mbere boya na mwandiki wetu antithurita mwaniki athiulukite kenda kuona uguni bwayo na thuonera ruonoro Thirikari nene nĩ iratuma thoko ya ngoroba inya ya bilioni 1 thĩinĩ wa tauni ya Embu. Thoko ino igatethereria gukorwa na kundu kunene na kwiganu gwa kuvurira biashara kwa ekari a kaunti ya Embu na kaunti iria cienge irigiciritie. Waki uria urathi na mbere riu ni uthondekete mieke ya mawira kuri andu makiria 300 wa muthenya aria mararuta mawira ngurani. Youth ni a benefit tondo wira toy wese ni uratoma at least mondo ndagakorwa ido neta youth tale utanie ndia ido ne yava ne busy nona na umava ngathie mucie ngakorwa bado ni na kiria ingi bado neka no elewa ero ni nutaka na kio na nutaka ro ambao na fundi wa na elewa kono fundi wa mukono ndekorwa ngitetheria fundi ura fundi kamiri na ero nundete timba ithewe nĩtĩva kwega na tukakena guku ayuthi magitaragwa gukorwa makiruta wira wa guonthe uria uronekana niguo gwiyukiriria muturireri yo nengera atumia kuringana na uria riu maisha mabana na economy bana tembega mundu ndagasagura wira wana wa minjengo wana wa kuvurira mundu nguo kana wa kumuthambia maguru mbora wone giako na giako vaciana na ciana ithome na niturakena muno twere tutugioso wira guku nondu turauga na gukunja gutina mawira na toka guku mawira maikuo ni guku ngitiriria mai na varia aruti wira aya maratuika agucokeria thirikari nene ngatho ni undu wa murandi uyu thirikari ne thank you tondu wira uyu ni undu wa guturetera aba no tutethetie muno makiria ona tiri muthuri ni wenga ona kwi athuri wengi wa gukutani matethekete na wira uyu no mtokeria thirikari ngatho mbuge ni wega ni kureta project ino aba amtondu ni nyitiririte andu wengi na varia riu avuri biashara mari na mwirigiriro ati thoko ino ikamateithia gukorwa makiruta biashara yao wega makiria wona thoko ino yathira avometo tucoke haraka ni undu kwina andu wengi muno nginya maumire thoko rira twaukire guku na endeyo nginya andu a wholesale marathamithirirwe na kuria tondu thoko ya Embega na andu ni mathukumaga muno nundu ya vakuvi na town muno koguo turona engithi uguo thiete ni tukuthie mbere kuruta wira wa uguo twa promisirwe konene ne kuvota wa commodity andu aingi makol maithini wa biashara eva mwe na undu ucio ni wa bata ni undu
andu othe ni makorwo makivura biathara mai kindu kimwe na niketha tuvote gucoka thoko iyo inene iyo ingi tuvote kuruta mawira metu twi vamwe wega na tuvote kwendia indo cietu iria tutaravota ku display guku thoko ino nini ya Canaan. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kinyuma ya Rais William Ruto kurude barabara ya Kaelo witaka mukonji mutwate Januari mwaka muthiru na wikawira negwe kinya December ndiriwe kethirere kureka mwaka nende barabara witareka ntubura musiasa kuma Ntere Chiembe North Daktari Victor Laiboni yumirite na kubumenere bonene akiwa mawira na yaya tina kiguni na kuromba Rais William Ruto kwitira barabara yu ni kureka. Nicola Shabari na ribotie. Hii barabara ya kutoka hapa Kaelo Kamukunji mpaka Mtwati, si namna hiyo? Mimi nataka niwaambie kwamba sasa tumeanza mpango maalum ya kukamilisha hizo barabara zote. Kuma mweri wa Januari mwaka muthiru igita arira mutongira mugongo Daktari William Ruto ariongire Entere ino na wikira agwira nebo kutigira akojuria kilomita akathomba cha barabara mwanya mwanya ira chiaro Anjeru Entere ino cha Meru na emwe ire ya kuma Akaelo kuthi Entere echa Amutwate gukurukira Akamukunji ende mwaka athaino barabara ino tiojuritwe untu musiasa Victor Laiboni akuromba ine thinambe na kuraithirwa abure mpwe gutigira ekojurua. Barabara ni maana sana kibatwi atomera akamatinto kuma miundene na generally communication from one point to another. Remember our place is very populated na barabara ni hatari ya manto kithomba inkoromba ito moneno yetu president ino barabara ni kumearia na inya. It's very important for economic activity, for general peace kenda tombo communicate na ekoria bonene. It is now over 2 years late. It is completed. In the necessary security government structures and mantua budgeting to get on besha ke mantua barabara kenda yombodira. Antobeto ankwere ibago develop fatigue with the so many promises. Inde motoge kwena kasoro. Inde anto to promisa to lena promisa anto itwe dinyo to bumwake to ne bogudira. Tuko tueta in the next thing. Inko menya ni nene na ina mirandi kithomba. But inkoromba atongere bangi na planners. Iba tuwegere mbesa at least ito anje barabara ontoeje. Alafu tuwe barabara ingi kuna Marwanda na Aurora. Kulingana noe wa burambura kuthinambe na kura no akabarabara na kuthuka ukwana neria no ayeye gutumira mbecha nkuruki ya buraji abangiritwe keo tekinie kithuka nkuluki thai it is at a maram level thai in the after the rains ni wetakithuka nkuluki kwa thire itare antu bakeya it will cost us more than it will cost us even now, so it is very urgent burauni with the thai ikarita thuka zairi Kumagebe North Wetan Class Chabari. Rais William Ruto munini wa wekithure Kindiki na njuri ya minister na nini board wa rene bekire karoke aritingwe na nene bathirikari kenda kuthira nende bakiariria kubangania mantu ya mitaratara ya kwaritho tungata kiri akenya mwari nyuma yongi nonekana nende utariria uria andu wangi mwanche thirikari kubanga kulikithio karia na kinyo tungata ndene ya muongo yo Kenya. This administration was elected at a very critical point in terms of our country's economic situation. We were elected on a very popular agenda, which was to create an inclusive economy, an economy which brings on board everyone, where the prosperity of the country is shared across economic classes. Quite radical. Therefore, the comments that we hear every day about how far we are in that agenda are expected, because we won under this radical, daring, and bold commitment. If we allow this country to slip back, we will have let this country down in a very profound way. That's why we must up our game, all of us. And I know we are making strides in many areas, you know,
Miano here will tell us how we are pushing the tourism numbers. And they are happening. And we can feel what's happening in tourism. Opio and team will tell us what they are doing in energy. And they are doing a wonderful job. And the people in water, and the people in mining, and the people in the blue economy, and the people everywhere. Everybody is pulling their weight. I just want you to, I will always be there to lead this team in making sure that we make the right decisions. I have no intention whatsoever on escaping any of the commitments we made. We intend to keep them because that is how we are going to transform Kenya. Amero bai kuma mboa pethira bakiurukira Tharaka na barethira bakiathukanire Gairone no mwira jureta kuntukura bona ndikukubwila muthaichwa ikume Gairone akinyire muithone ywa Meru National Park aruruka we itare kai aranyumene thire kinyanturene ya kianda na maitha yoru yare kwithira ye kwambiro muthangikene ndinire thira itekiremene oru aronere kubui kuotura nikendethira akiona kuntukura ya nontu nikiremene oru kirimaki nikethire ke waditura nyungu nontu nikuma muthetu irethera aitumira kubuithe nyungu cia kurua na huika into biawe Mario Nekarugi na rono ruro mwanya rwechunchike bili rono romuthaicho Tharaka kadhu yo tigo Tharaka mauka shuka maitia mathiora muthaicho nake na mabago agoka nundu kwari egita ria maitha na nari muthaicho nari na ng'ombe nari na mburi na ikyo giatumire akonda kirima kigu aitia kirima niki nikenda akona maitha maukite kwari na maitha mauma Turukana Maasai no ruguonde mauka malengete kuno nundu agwoca indo riu muthaicho ucio mukuru ucio cucu wengwa ikyo giatumire ona niwega auke kirimane kenda akona maitha arithitie mburi na bago mburi ciena bara nthi na bara kuona nthi na bara na boguo kuona nthi na boguo kuona akona maitha kuracha akaringa gacoro kwi kanyamu karinga okakarita gacoro kakarita karugoi kakanini kirugoi na kanyamu kau arethi makegwa makaringa mburi makaringa ng'ombe igaitia kirimane na kirima ki nundu na leitha sendi cionthe akonsendera maitha momba gukira akethona makabiranete na muthaicho ungi igwondo muthaicho umwe ari kirima kieru na muthaicho ungi na thireru kogo kenda kuleitha muthaicho metho makabiranete igita ria mombire kuriga ba imarigire ba meta family imwe nundu imetire kumenya onthe muthaicho mwana wa Mbandi kirimene kiki jikene akia nyungu ni ku muthaicho mwana wa Mbandi abwithire nkanatha yawe na aratura kuo ni mbio ntukirima ketiro kia nyungu kirima kia nyungu ketiro kia nyungu nundu wa kina muthanga wa kumba nyungu na muno muno nundu gutari na chuburia ilio ria metire kutambua kwina muthetu eba wa kumba nyungu imambire kumba nyungu mambire kubechana kumba nyungu ichu meta baruchi kaluchi ne kala ke bara getoka ngwa na ruchi rungi rwetoke olu kirima ki ikiaero kinyarietwa ringi kirima kia Sinai nontu nikitumika ya kirombero tikiria kariba thaicho ake indi nikiria tukuma ntere mwanya mwanya bena witikio mathina yara ya bareta kuromba Murungu akuyaibua getio kirima gia Sinai nundu nukumea kinya gitara mbere ya mwathani wetu aitaicha kirimane kuromba koguo irio athaicho monire kinya matua kuromba mari iguru maumite nthi na bara magaitia manogi na mekinya imaritite ngui makanoga koguo maromba Murungu na metikacia nundu imakina witikio ati wona maitia kirimane ametikiria na mandu ara motuma maromba iromba riu Murungu agetikia na akuthiriria riu oni kuyita kirimene kia nyungu mbumite Kilili town oyora Jesu eta kurombera kirimene kia Meariki kwa kirima kia nyungu na ne yombe ya na imani eu mbitegeti ontobura nkaromba ndi kugia nyungu
no mwanka bukathithika na imanto amaingira mbi yake ya nyungu ngirigia gukinya nja ngacemania na mantu yara kwenda yathithigite mantu yamea nkwiyite kuromba kirimene ki na ingwete kiarira kinyire ara kinyire uthaithatu na ndio kinya thaithatu intumire mathayele itiao ikirima turomba tukona mwathani Murungu etwitika ni kirima ntumirite mathayele ukinya arantirimite arombi bakanisa ya Korino marina mubango ya kurara kuromba kirimene ki nkulukia ntuku ithatu na kuya gwetwa narua kirimene ki twina mobatu ya tundikienda mwathani atuthithiria na tundigira mwathani abwithio ntubono tunabwithagia bambera kabisa itukurombera kanisa cietu namba 2 tukarombera thirikari yetu ya Kenya kuringana bura tukonegeta etete bwega itukurombera thirikari ndikenda nayo mba gwita bwega ne karia mwananchi kuringana bura kwagirite kiromba ritu ya fasting ndithora riri romba ri nenya muno nuntu kinyokethia yani wikiri ma spirit kana wikiri waje tunyamba sueriku sana tona tukiromba na mbasuye kathira kinya mirimu yota cancer pressure ewe mone thira pio na te umote bele turomberete tukona kiama kia Murungu na tuthatwe na wete kioboyo ri tugite kirimene ki tukethwa twina thira birira tukuyirite tukana bio kingi kuibwa bukiwa buka spend na mwanka Saturday na bukethra bukirara no ntuthi nyomba cia kingi batwire atukethwa twina mwanka Saturday kwina nkurunga ira itiakine muntu endi mwathani wengo waciumbire na aramenya unu kubati gukantu na antu ni otwita tukamama wethe ne muthemba ya kina mama bageta saindi imwe na tugeta saindi ingi na tukamama au tukiromba ati kumama utheri no tuteyite kuko mama kuu tukaratuyoni rionde twakarakara tukaromba mwanga tukuye Jumamosi akinya nikenda tuthaurwa tumba gucoka micii yetu uri kirimene kiki ya nyungu nukona aturi barabankene na thaiso ara mwana wa mbandi alaithiracia na kulelia na ara maitha ya kumira tina bara kuona mugwandi ura kuona guonde ile maisho imo kuona ni chapaki kinya tukalolia wega bara bena barabara ile bakenie paki na lichafu ile bandi miunda yetu nyomba icho kuona ichadha icho chionde kuona icho na bara kuonde ikwa icho nare niryo romba ria thaicho kiri thirikari tukarita thaicho ndaromba kinya thirikari itwochere atua kithaicho kiu nundu tandu aingi maiche kithaicho thirikari igatuthuganirio wega kegwa kuombeka maukuma kandiko kinya na kithaicho ni tukuromba ithu ki miru mbere matura makiwa imigambo kenda itubati kwitha twetara twethaicho mire ukethwa na migambo 10 kinya muthaicho ni kenda omba kwigwa aganiri atapagui muthiayo aicunci kia biele ande twathaithana utatu-ini waku mutheru Ngai agocwo rone cikitu mwathani kiri icunci kia bithatu na kia muthia tukawatanira na waziri wa kithomo na untwire kaunti ya Meru Esther Rukunga kumenya mibango yawe kiri akariba thaicho muno mantune ya kuni untwire bo nini mwandiki na mukuthuranirwo no rurwa thaicho Marion Karugi wa Kinywa. Ono tukinye muthio nteto cia warungu chogere nkathana tubugutho watandite na unina nkatho cia mwanya kiri bara bonde bakinyanditie nteto cio tukwadwa ria mone mubango yuaro siasa marito mathithi ukaripirite Richard nani Mutembei Edwan. Good night and God bless.